Atongeria ba kaunti ya Meru gwa Kagita nibonekete omuntu agetezaniria ungi Kagitene ga siasa muno Kagitene ga kampeni kwa ngerekano uchore bwa Kiraito na Munya nibonekanire kuthira Kiraito ari kuga akaruira giti kia ungabana mwankene jwangirijire 17 Kiraito nethire akigwatwa mbaru ne atongeria mwanya ario uria Kagitene gaka oroti gutwika minister urimi ende uchore bwa baire baba kinyabu nibwethirite bukigia rugo kithurano Kethiru aria mithikali nturi ethirite agichwa gitikia ungabana bwa Meru. Mwandiki wetu wa Ntito Boniface Mongera ni akumurika na njira ya undene ngwataniro gati ka asiasa ba Meru. Kiki ni gichunki gya siasa. Mpatho na ndu acia Meru gati ka bunge no tongere bwa kaunti ndene kaunti Meru na buja bwambirie ntuku egoro. Kere wathani bwa mbere bwa gavana Peter Munya etiuririka begana mubunge umorotero atigani West David Karethi arebu bangi amwa seneta Kiraito Muronge pararegani bwa banene. Tunataka kuondoa uongozi mbaya, tulete uongozi mzuri. Ithura be mwaka wa 2017 byokweria Mheshimiwa Mporo Abure, Mheshimiwa Mutigiriri Vondo na uria Kagitene ka ule mubunge rotore gembe boga itimithikali ntori bagwatania seneta Kiraito Muronge na kumutera kampeni mwatari mono na kumutiba kwethira be mwinga gavana Peter Munya. Wathani bwa gavana Kiraito Muronge botonya nabo etajokire myaka emekai patiredro bakiathukana na bunge barabara ya ushore nabo. Maendeleo sisi kama wajumbe wa Meru County tukiwa pamoja na nominated MP wetu Halima Mucheke, tukiwa na women rep Kawera Mwangaza, tukiwa na senator na wajumbe 9 hatujakaa kikao na governor tukipanga maendeleo vile itafanywa. Kumakire ya bunge kenda murungamiri ekoromwe seneto murinyo mokorotwa gavana Kiraito Muronge onekana na bunge baire jabokiri mangoshine na Mheshimiwa Halima Mucheke Nenguchokera kirema nkatho munontu na gokinyira Antonia amwe Mheshimiwa Kirema Ngoshine na Mheshimiwa Halima Mucheke bamwebera na bomwebera ona mushoro mwero gutomoka maore kweja kwa mwana Mheshimiwa Moka Maore naku kuonekana nyume mpatho shoko dhurike yuri Rais Uhuru Kenyatta nontubo kampeni sha Azimio dene kaunti Meru na kire abunge barubatigano wa gavana Kiraito Muronge barutero UDA na njire mwaka na njirengi batumire ethro akiana Mheshimiwa Kiraito Muronge gavana no atware no from the word go but wo time we weta twana no kaka akweba mwire ni nambe akarie yawe kire na kyo no tokinyayo kire keve nene sana ila muke roje nene ndi wanto bakwata witae kwe mukuru umweyere na mantu akununkira nanunkira antu bonthe lakini ara makununkira Ruto kinya batwi ngugiki akwe utumano ekununkira batu turi ayumbe ba Meru tutinunkira mukuru wa witwa baba na Nande merire thiri utongere bwa gavana Kawera Mwangaza bogotonya abunge bonthe senete nyamurungamiri ekorom bonthe bonekane bale munya gutumiria ngwataniro enjero mugaro no tongere bwa gavana Kiraito Muronge. Ule ameondoka alikubali kuketi chini na watu wa ofisi, ndio kwa sababu wakati alikuwa anaenda kwa wananchi walikuwa wamejipanga. Ntobo heshima yaku batwe twakarande nako na members of parliament twinde na tukalende na members of county assembly Meru ni yeto twinde. Tutakuunga mkono, tutahakikisha ya kwamba umefanyia watu wa Meru kazi na usistuke, tuko tayari. Tutakusupport kwa mambo yote yale unataka tufanye mpaka tuone wananchi wa Meru wameinuka. Ithanaku ntuko inkaigweteta ushore bwao wakara jabo urutiro mbiribiri umo wetu akathuri Muronge onge wetu arentore nabo ibarere nabonge bari Kawera Mwangaza kenda bamwetekeria ukuma kero tesaidi Ruto Kawera Mwangaza abaga ere thirikari nusu na kire ategeri babonge basiasa nene kaunti Meru betegera bakoju mwambiro jo mukinyangano mwambiro jo rukuo na nyamwambiro jo mpatho katikati ka wathani bwa kaunti na bunge barabara na Nairobi na turenda kuuga Kathuri Muronge ari seneta wa Meru ate kurita ngwewe
Instead, he is on the ground akiracia antu ba Meru bae wa maendeleo. Na Ruaburu mochumali jo kubechuro romwe chondelea kulingirwa ndene. Muntu rotarire ngabana no watarire Kirimana no watarire John Paul no watarire Mpuro no watarire Bubangi. Muntu rotarire ngabana no watarire MCA na no watarire mujumbe. Na ndikenda muntu wonda tuigwe fair igogera tumatuga batwe iri bikorokere schools. Kwa ututumba gwitikiria baroga oni digivya CC. Na Mburu inavyo kora bietete lakini bigeta kugawa member of parliament utuleo. Na vya kula biba tu kulinga kerere na eguru. Wakati tuliitisha kamati ya County Steering Group on Tuesday tarehe 11 tulialika wabunge wote. Iba atu wabunge iba atu tukwaririe mantu wa fertilizer. Tutaraigwa ngavana ageria mantu wa fertilizer. Nano mwanka kinyawe auge. Ala toka associate nwe kenda tumba kuga fertilizer ebwaga. Nke reporter gishunkia siasa kumaja kingine ngine kifuke Nairobi. Mbita Boniface Mongera.